минтақаоя ба фикрм бо роҳи бошингард ман тарзи зиндагӣ ба фикри манда дахил карандар кор баъд доду гирифти фарз кардем ана оиладор шудан фарз кардем як минтақа ба минтақаи дигар ҳеҷ вақт ҳамун як қишлоқи худша қапида нашина ки амина духтари амина ман мегирам ё ки бачаи ина ман мегирам хел бояд набошад. Мумкин фаҳмондан дар кор байни донишгоҳҳо мактабҳо ай мактаб миёна сар карда аллакай кӯдакҳои наврас да фаҳмондан дар кор штоб оянда калон шудан ҳамин гапҳоям нагӯям. Хеле чизо вообще фоида надорад, всё равно мемонад ҳамин гап байни мо. Ягон роҳаш нест ки масалан ҳама ҳалгарои аз байн бурда шавад. Ҳозирашба намедонам. Ник всё равно ҳама ба ҳамин гап ҳаст, инашу хали, инаш хали. Ман ин чиза барои ман бегона. Фикри ман намедонам. Намедонам. Все общество надо менять в корне. Начинать со школы. Воспитание молодежи. И менять полностью кругозор людей. Как раньше нас, как мы воспитывались в прошлое время. بسیار خوب میشود که قانونگذار ما نسبت همین شخصایی که محلگرایی میکنن یک در دایره قانون یک جوابگری جنایتی مقرر مینمود. این بسیار عقیده خوبه ده. زیرا که در موردی که نسبت همین شخصایی که محلگرایی میکنند اگر جوابگری جنایتی مقرر میشد که باید در نزد قانون جواب میگفت، این بسیار عقیده خوبه. از اویلا اگر طفل است خورده که در ماینه سرش جا شود و محلگرایی در وای نباشد، حس وطن‌دوستی در وای баланд бошад, албатта ки маҳалгароӣ барои вай нест мешавад. Самое главное, что мы должны быть дружны, взаимопонимание между людьми, независимо, что он памирец, кулябец или откуда другое. Мы все таджики, и мы чтобы все всегда трудились для своего государства. Ама домулҳо, олимои мо бояд бафаҳмонанд ҳамина ки маҳалгароӣ чи хуб нест. Ҳамамон масалан ҳамин фарзанди бобои одамем, ҳамамон дар ин боб бояд на миллат бошад, на миллатчигӣ бошад, на маҳалгароӣ. Ҳамаи мо ҳамин кадоме алҳамдулиллаҳ мусулмона ва дӯсти мо бародари мо. Вай кадом миллате ки набошад, барои мо фарқ надорад. Чуть-чуть доброты, и все будет хорошо. Просто у людей сейчас много ненависти. Они друг друга завидуют. Если не будет злобы, то наш Таджикистан будет все процветать и процветать. Фақат ба маърифат рӯй овардан дар кор. Чунки ҳамаи мо фарди як ҷомеа ҳастем, фарди ҳамин сарзамин ҳастем. Ба ҳамин хотир фақат ба воситаи маърифати инсонӣ ҳамин чиза аз байн бурдан мумкин аст.